Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Chers compatriotes, pour la première fois que je remercie la France et ses autorités qui ont enfin compris que le fils du criminel agité, incompétent, fils du criminel Azali Assoumani, Nour El Fath, qui a dépensé des millions pour corrompre des personnalités françaises pour qu'il le pousse à être le successeur de son père. Mais heureusement, la France ou Emmanuel Macron a compris qu'il a fait des bêtises en soutenant le dictateur, le putschiste, qu'il a mis mal à l'aise partout. Les Français ont compris que si les Comoriens se dirigent tous vers leur quatrième île, Mayotte, et qu'il y a eu l'opération Wambouchou, qui a fait que le président de la République française, Emmanuel Macron, était blâmé par les autres autorités. Pourquoi? Puisqu'il a fait l'opération Wambouchou, qui a détruit des vies des Comoriens qui étaient chez eux. Puisqu'aux Nations Unies n'ont jamais su que Mayotte n'est que Comorien. Malheureusement, nos autorités sont corrompues. Nos autorités sont des lâches et qui ne jamais dire aux Nations Unies que Mayotte est comorienne. Non seulement ça, mais le silence et la complicité et les invitations d'Emmanuel Macron à ce putschiste, ce criminel, Azali Assoumani, lui a fait honte. Puisque tout le monde a compris que le bordel foutu par ce criminel Azali Assoumani et ses bandits, derrière ce voyou Azali Assoumani, il y avait Emmanuel Macron qui le soutenait et qui l'invitait régulièrement. Alors, actuellement, j'ai le plaisir de vous informer que malgré les millions donnés par le fils du criminel Azali Assoumani pour ouvrir des boulevards, pour qu'il puisse accéder au pouvoir, pour sauver sa famille, qui n'ont fait que tuer, voler, détourner, dénigrer les Comoriens. Donc, ces derniers ont la conscience qu'ils seront transférés là où il faut, qu'ils seront punis, qu'ils vont payer cher. Des centaines noyés, des dizaines tués par balle, des dizaines empoisonnés, des centaines de Comoriens, réfugiés, d'autres d'asile, et j'en passe. Donc aujourd'hui, pour la première fois que je vous annonce que je salue la décision prise par les Français, même si c'est discret,
Mais comme nous sommes en combat, je tiens à vous informer cette bonne nouvelle que le fils d'Azali qui veut, coûte que coûte, succéder son père, ne le sera jamais. Puisque les Français ont commencé à payer et ils vont payer cher d'avoir soutenu des voyous qui l'ont fait perdre quelques pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, même si le Niger, et c'est la même à cause du politique démagogue de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed El Amin Souefou, de ce criminel putschiste Azali Assoumani, de son fils, et ces bandits qui ont détruit, qui ont tué et qui ont réveillé une colère contre la France, vu que c'est le premier pays qui soutient le criminel Azali Assoumani. Il y a d'autres pays, comme les Émirats arabes unis, comme le Maroc, comme l'Arabie saoudite, qui sont derrière ce voyou. Et les Comoriens ne sont pas si bêtes. Ils savent très bien qui est complice des massacres, de la destruction de notre pays. Mais il y aura un moment de règlement de compte. Donc, je remercie encore une fois les gens, les personnalités qui ont l'amour, l'humanité de ressentir la souffrance que vivent les Comoriens, qui n'ont même pas de l'eau à boire, ni l'électricité, pas d'éducation, pas d'enseignement, pas des hôpitaux, pas de justice. N'en parlons pas des infrastructures, des bons réseaux et j'en passe. Et je ne comprends pas pourquoi ce voyou, ce criminel, ce putschiste, ce dictateur Azali Assoumani veut rester au pouvoir. Il a gouverné notre pays plus que 15 ans. Mais avec ça, nous n'avons rien du tout. Au moment où d'autres dirigeants qui ont pris leur pays, juste 2 ans, ils ont suffisamment de l'eau, de l'électricité, des routes, structure de l'éducation, de l'enseignement, la justice. Au moment où le voyou qui a pris notre pays en otage, qui est malade, qui est inconscient, ne fait que tuer, voler et vouloir diriger des prières par la force. Ils vont penser que la France n'est pas au courant que ce dernier, ce putschiste, a pris un coup de pointe américain et un couteau. Pourquoi? Un pays très calme, société très calme. Et d'où? Qu'est-ce qui a poussé à un jeune homme jusqu'à croire que même si je vais mourir, mais je dois sauver les Comoriens en tuant ce dictateur? Le jeune Medabdou, nommé Fan. Donc, je remercie à toutes et à tous les hautes personnalités françaises qui ont l'amour, qui respectent le droit de l'homme, qui ont l'humanité, qui ont vu que nous ne sommes même pas 1 million, mais avec ça, nous sommes en France plus que la moitié. Donc, normalement, on devait se poser la question. Pourquoi nous sommes si nombreux ici en France comme ça? Et d'autres pays, bien sûr. Eh bien, la réponse, c'est que nous n'avons pas ce qui nous fait vivre chez nous.
puisqu'il y a un tueur, un assassin avec sa famille, qui ont ramassé tous les biens des Comoriens, qui ne font que tuer, qui ne font que gaspiller. Ce putschiste, ce dictateur, ce voleur est le président ou le dirigeant qui a effectué plus de voyages partout dans le monde. Malgré que nous n'avons aucun vol, nous n'avons aucun appareil. Vous imaginez un dirigeant qui a dirigé un pays plus de 15 ans, ce pays n'a pas de l'eau, n'a pas de l'électricité, n'a pas des hôpitaux, n'a pas des écoles, n'a pas des routes, n'a pas de justice, n'a pas de... rien du tout. Mais avec ça, il veut laisser aussi son fils. Chaque mois, il peut voyager plus de 5 fois. Donc, il était temps que les autorités françaises comprennent, écoutent, respectent les Comoriens qui ont manifesté quasiment 7 ans, qui réclament l'état de droit. Vous avez des ambassades aux Comores. Vous avez des agents de services de renseignement aux Comores. Vous avez tout pour savoir la situation de notre pays. Mais avec ça, vous nous avez négligés. Vous avez fait semblant de ne pas comprendre ou de ne pas savoir. Il est temps que la France sache qu'elle nous a fait du mal. Sauf si les Français n'aiment que les bandits, n'aiment que les voyous, n'aiment que les voleurs, n'aiment que les assassins. Mais si vous aimez la société comorienne, si vous aimez les Comoriens, il est temps que vous ne soutenez plus ce voyou, ce criminel, ce délinquant. Alors, en étant parmi ceux qui travaillent pour le changement de notre pays, pour le développement que vous nous parlez, ça fait des centaines d'années, des siècles. Développement, investiture, investissement, je ne sais pas tout ce que vous parlez. Nous n'avons rien du tout. Nous n'avons rien du tout. Même pas de l'eau à boire. Même pas de l'électricité. Vous avez des ambassades. Ils vous informent de la situation au Comores. Aujourd'hui même que je vous parle, il y a un jeune tué, coupé et jeté dans un congélateur qu'on met le repas pour manger à l'hôpital El Marouf. La sœur du dictateur, du putschiste soutenu par la France, sa sœur était malade, est tombée, lui a mis à l'hôpital El Marouf, elle est décédée à l'hôpital El Marouf, mais comme ils ne veulent que gaspiller et faire semblant que tout va bien, ils l'ont mis en étant décédé pour l'envoyer en Tanzanie ou au Kenya pour que son fils, qui a tué aussi mon professeur de la langue arabe, paix à son âme, pour qu'ils rentrent ensemble aux Comores. Vous voyez ce gaspillage? Je vous montre quelques images du bordel, du crime. Comment on veut gérer un pays? On n'a même pas une chambre froide pour mettre les morts. Ils l'ont mis dans un congélateur, réfrigérateur. Vous imaginez? Voici le congélateur qu'on avait mis, le jeune décédé. Mais avant lui, on l'a laissé ici. Pourquoi? Il y avait un autre. Regardez. Ce congélateur, il y avait un autre décédé. Après, on l'a sorti, on a mis celui qui est sur terre là. C'est le jeune qui est tué et coupé aujourd'hui. Vous imaginez des situations pareilles? La France doit savoir que
le voyou, le criminel, ils étaient à l'hôpital El Marouf, le sœur du dictateur Azali Assoumani est décédé, mais avec ça, ils ont loué un jet privé pour l'évacuer, faire semblant qu'on l'a envoyé à l'étranger pour se soigner. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Et là, quand elle est décédée avec sa femme, la pire première dame de notre pays, la plus méchante dame de notre pays, maintenant, ces criminels, ces voyous, ces bandits ne pensent que comment on va faire pour tuer ceux qui sont à l'étranger. Vous imaginez, ce sont les Comoriens qui cherchent de l'eau à boire. Comment la France peut soutenir quelqu'un qui a dirigé un pays plus de 15 ans et qui n'est même pas capable de donner de l'eau à boire à sa population? La France doit savoir que ces jeunes sont tous tués par le criminel Azali Assoumani. Les autorités qui soutiennent ou qui ont soutenu le criminel, le putschiste, le dictateur Azali Assoumani, doivent savoir qu'ils sont responsables à ces massacres. Toutes ces familles, ce sont des jeunes tués par balles. D'autres sont empoisonnés. D'autres sont noyés par des naufrages en voulant survivre à l'étranger. Donc tout ce bordel, il y a la France qui soutient ce putschiste, ce criminel qui a détruit notre pays. Jusqu'à ce que la plupart de la population des 3 îles, la Grande Comore, Ngazija, Mweheli, Mali, Anjouan, Zouani, la plupart des jeunes de ces 3 îles ont quitté pour aller survivre à Mayotte. Et que la France aussi a fait un acte très dangereux en les chassant aussi, en détruisant leur maison pour qu'ils retournent chez le voyou, chez le requin. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ose remercier, féliciter, pour la première fois, les autorités, les hautes personnalités, qui ont réagi en refusant la demande du fils du criminel Azali Assoumani Nourou El Fatou, qui veut succéder son père. Et qui ont dit, c'est impossible, puisque déjà nous sommes mal vus dans le monde entier, dans la communauté internationale, que nous avons soutenu des dictateurs, des voleurs, qui ne fait que des bêtises, qui ne commet que des crimes. Et là, en étant avec vous, ça nous met mal à l'aise partout. C'est la raison pour laquelle je suis épanoui d'écouter ces réponses négatives envers le putschiste, malgré des millions et des millions donnés par Azali et son fils pour corrompre quelques personnalités des Lubing, pour pousser le dossier de ces petits qui est incompétent pour qu'il soit président. Donc il y a des bandits français qui ont pris de l'argent pour que ce voyou soit maintenu et soit poussé en écartant le père. C'est très dangereux ce que je suis en train de vous dire, mais c'est enregistré. Vous saurez ce que je suis en train de vous dire, que c'est la réalité. إذن أقول لأي حاكم أن بعض المسؤولين أو معظمهم رفضوا
أن ابن المجرم الدكتاتور عثمان غزالي اسمه نور الفتح طلب أن يكون رئيسا لجزر القمر بعد أبوه، لكن المسؤولين الفرنسيين رفضوا لأنهم يعرفون تماما أن هذه العائلة دمرت جزر القمر، لأن هذه العائلة عائلة عثمان غزالي قتل معظم شباب جزر القمر ونهب معظم أموالهم وحقوقهم وتشرد شعبهم، معظمهم غرقوا في البحور للسفر، للعلاج، للتعليم أو للمعيشة. فمن أجل ذلك المسؤولين الفرنسيين رفضوا أن يساعدوا وأن يساندوا ابن الدكتاتور نور الفتح عثمان غزالي. فنشكرهم شكرا جزيلا، ونتمنى أن حكام الدول العربية والإسلامية يفعلون نفس الشيء لرفض هذا الولد اللصوص المجرم، ابن المجرم، ابن الدكتاتور عثمان غزالي المسمى نور الفتح. ونحن نقول أيضا أن هذا المجرم الذي حكم جزر القمر أكثر من 15 سنة ليست قادر على أن تعطي أو تمنح جزر القمر أو الشعب القمري مياه للشرب أو التعليم أو للعدالة أو للاستقرار. ليس قادر على أي شيء سوى السرق والقتل. كيف هذا الولد المراهق نور الفتح يريد أن يكون رئيسا لجزر القمر وليس قادر أن يقول لأخيه أن يقف الجرائم؟ Comment ce jeune agité, incompétent, veut diriger notre pays au moment où il n'est même pas capable de dire son frère d'arrêter de tuer le Comorien? Comment il veut diriger notre pays? Il n'est même pas capable de dire à sa maman arrêtez de dénigrer, arrêtez de voler. وقد أنفق هذا المجرم هذا الولد ملايين للشخصيات الفرنسية حتى يسنده ويساعده لكي يكون رئيسا. لكن بعض المسؤولين الفرنسيين فهموا وعرفوا أنهم قد أخطأوا، لأنهم فقدوا الدولة بوركينا فاسو، الدولة الغينيا، الدولة النيجر، السنغال، مالي، وستفقد فرنسا جزر القمر شاء أم أبى. لو تساند فرنسا ابن هذا الدكتاتور نور الفتح عثمان غزالي، فرنسا ستفقد جزر القمر. لأنني أعلم تماما أن فرنسا لم تفكر من قبل أن الدولة مالي أو نيجر أو بوركينا فاسو أو غينيا كانت ستقول لفرنسا امشي، وحصلت. La France n'a jamais pensé que les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens et d'autres auront le courage ou oseront un jour dire à la France que dégage. Mais c'est fait. Donc, je l'ai dit et je le répète que nous ne sommes pas les seuls Comoriens qui vivent
dans ce bas monde. Il y a des Comoriens qui sont en Russie, qui sont en Chine, en Inde, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Partout dans le monde, il y a des Comoriens. Ces Comoriens savent très bien que le criminel Azali Assoumani est soutenu par la France, est soutenu par les Émirats, est soutenu par l'Arabie Saoudite, est soutenu par le Maroc. Ces pays doivent savoir que nous, les Comoriens, nous savons nos ennemis. عليكم أن تعلموا أن القمريين يعلمون من أعداء الشعب القمر. D'accord? إذن ستندمون لمساندتكم في هذا المجرم، هذا الدكتاتور. والآن ابنه الجاهل, son fils ignorant, يريد أن يخالف أبوه. Il veut succéder son père. ماذا فعل أبوه حتى نثق فيه. Qu'est-ce qu'il a fait son père pour qu'on fait confiance? Ce jeune qui n'était même pas capable de dire à son frère d'arrêter de tuer les Comoriens, les jeunes. Il n'est même pas capable de s'abstenir. Il a détourné des millions et des milliards. Il a commencé à vendre nos pétroles, nos biens, au moment où les Comoriens ne trouvent même pas de l'eau potable pour boire. Les Comoriens se noient toujours. Tous les naufrages qui se passent dans les océans, il y a toujours des Comoriens. Sa famille qui règne, qui ont pris notre pays en otage, n'est même pas capable de protéger, de donner de l'eau à boire, de donner de l'électricité, de donner de l'éducation, de donner de l'enseignement, de la santé. Elle n'est pas capable de fournir aucun. Et ce jeune, incompétent, ignorant, veut succéder son père pour nous faire quoi? Surtout qu'il est très, très, très arrogant. Alors, attention, Satandamoun, ya man tusaniduna, ya man tata'awanuna ma hadhihi al-usrat al-mujrima usrat Othmani Ghazali. اسألوا أنفسكم لماذا أجرأ هذا الولد هذا الشهيد المسمى أحمد عبد فانو؟ لماذا أجرأ حتى كاد أن يقتل هذا المجرم الدكتاتور عثمان غزال؟ لأن هذا المجرم قد قتل شباب جزر القمر وسرق ونهب حقوقهم وتشرد شعب القمري. هذا الولد الشهيد أحمد عبد فانو من ضمن هؤلاء الشهداء الذين قتلوا على يد عثمان غزالي وابنه لقمان الولد المجرم. فكيف يريد ابن هذا المجرم عثمان غزالي أن يحكم جزر القمر؟ وكيف أنتم كحكام العربية وحكام جزر القمر تجرؤون أن تساعدوا هذا المجرم هذا الفاجر؟ Qu'est-ce qu'ils ont commencé pour que la France et d'autres pays osent dire qu'ils vont soutenir le fils de ce putschiste, de ce dictateur Fatihou Azali? Donc, honte. عار على كل حاكم يساعد هذا المجرم هذا الفاسق هذا الظالم عثمان غزالي وابنه. Honte à tous les dirigeants qui soutiennent ce putschiste, ce voyou, ce délinquant, ce voleur, Azali Assoumani et sa famille. Vous avez su ce qui s'est passé aujourd'hui. عرفتم ماذا جرى هذا اليوم؟ أصبحنا كعادتنا لقينا ولد شاب مقتول قطعت. وهذا المجرم ليس قادر أن يكون هناك مكان للأموات. هل ترى الثلاجة التي كانت داخل الأموات القمرية؟ هذه الثلاجة فيه ميت تحت وميت في الثلاجة الكبيرة هنا. ثلاجات التي
نخط الأكلات والمشاريب. يجعلون أموات داخلها في المستشفى. فعار، وما زلنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من يساند ويساعد ويتعاون مع هذه العائلة المجرمة، عائلة عثمان غزالي. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kwezi watukufu, mafundi wangu wa baba hangu wa tata hangu wa nashu hangu, ngamonao drapo ya Faransa, ngamonao ya Komori. Oka tiundana na uzade usiku wa lelo babangu wafikiri ngamjoba nino jano rongo wabasi shakwa tujo kanga mfanyo hasi damino wafanya wazi hasi timambiani na ijo tizambara tihale ya uka afumani azalinga bano kontra sa ukaendeza he riaunie ti hatu owenji wa wandu wa siasa aina mrene utofanya mabuku na mna tuko rumaenti hama omrono uzimi heranzi ujizime ngwa katiyo njena wa henyumba ijoka na jau na jau jau ulu ya utapili ya risimo mdoranzi gejeri kensi riwa henyumba omwe omndo kona uja warangamiza sonti amunge heze hazini zifanya hao haida mndugu chukoka ngamina hamu ya hanza nti ya hangu ikejeze nti ingenti ya hangu ikaja katwar ikaja jezenti zilo nro Allah itijoka na hamu swafi wanto henda shatima biani yoka ekenti de namna ila ngamanzoni ya uni wo hifa shahata mimi fakhari nloba najitole ya iroha kufidia asiba mndani wa Komori mtwamine kenga mina vyo kanani na beka na baki Komori ukanga mina mnamwana ndoshena nzo ni fanye zengo za lazima na mwana mzima tinauto mlata ni binene denado bari ngamanzo hasemwa ishona hunda jeshi ni bomoy nanti boko kamduge yabo zano ngizo ndiro ngeju zeke katia haizo banu tijito wafidia hasibabu de dini ya hangu hasibabu denti ya hangu hasibabu do wazata hangu do wababa hangu do wana ama do wanzani wangu warolo hizo abuge ngamumeyoni banu kwezi mwambie ni yakana ngamina uzadi usiku wa lelo ngamwambie ni banu yakana uzadi ndo nuo emana wazali harenge milioni na milioni hanika zila binti zilo hunu wala wandu wadu kwamba wewe ndo tukoka president wewe ndo tukoka urere choba yunga nzuri lipo wandu wa secretary remnika mnaria aliyaribuli rendera ni makro urili mnaria alibanga nzo cha uchao eze lobigizo pia haina mgambo mimi na uchwa makro mimi karibu naye wewe secretary mide cha uchao wandu wapo hama pesa hata alafu mwana wazali hasia abo haringe milioni na milioni hanikezi ambasadi waone maferi tranjo wao wanutini kwa duchala mapesa tsadi nutini kwa no ili fanye chao zindongo bokonga bwandu wazichua onga bwatu zijua shamido subuti njeni mwambie ni bano ile ze mission zinu haina mbrianzi hemba duka ya duka wijua warambu ya ukana na mtwanzi ya basi ya kwa la France est achetée par le fils d'Azali pour lui soutenir à être à la tête de notre pays. Amange watukufu ema autorité wa Faransa wamba zindizo aminuso efu ya dorambia daena Jean-Yves Le Drian ya ukeze ngongizo njemo wa Komori wa jibiwa na bwa Komori wa vu wahele utungu ndorondo wala waligeze trapo za Faransa wazitamro wala kwa twanza wao ni wazungu halafu owandu walo muoni ne service watunda ukweli wabeze renseignement que attention kamtima bien vu aruma ya Afrika bo wa Faransa wa Afrika pia watabu wa Rusia basa ne Amerika na mwishezo ngozo mwambia oni bana ngozo watu bazuru kwa batu jojaje mwambia ni bana wa Afrika pia ngwa mienga unibu Faransa des hautes personnalités sincères ont osé dire à Emmanuel Macron que la politique menée par les ministres des Affaires étrangères africains, votre ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a détruit les relations entre la France et les États africains. Et c'était trop tard. Parce que la France et Faransa n'a jamais pensé qu'elle sera dégagée de telle manière. Guinée, Burkina Faso, Niger, Zimjiri. Ya wahili wakana wanduanu kwa chaka unamieza kweli.
kwa jaka unone se sentima ya ukana wako e mafrika ngwako zao e kema afrika ngwako zao hata na si wa Komoro ilode swala na kausa kana aucun yoti ambia mzungu mhu faransa ba e kamtushi na majusa swala zabari walu isiwa itima rashiranti ambo mayot rilona zisiwa zirabu pia nenda ra kanta mwishe swedi dimashil e mana wandu wafanyisa ngo hizo dabo yakaya vous soutenez le dictateur, le criminel. Ngabo wandu wa Komori wende Tanzania wala Tanzania watahindini wende wa Rusi wende wa Marekani wende wa Tsitsirachi abasa emwana wazali arengele gashingu negocier na kati mbaba ya bouche gutwala la milioni na zino ndani kama ambassadeur na makonsulat na wala namfanya tabiki kama kama mjomsaidi shani ngam mjorenga joke jao izo desase mwana wazali yakazifanya inde mana mtsunda iruma hala wa Komori yamunga mwishio kwezi inde mana mwangamia obo wa Komori azali harengese mali hazia handa demande ya ukana engu twenda hu mahadisi yaka Maroko ya saa yaka Arabie Saoudite ya saa yaka Emirates hauka azali rahaye jaja ya tambazwa shehitwa shaka kosia ya ukana zongo nazifanya tina urobaki wote juma shemwana wazali hende harondoa wana mapede na wana mavoyu ikebala hengo anziwa ya donesa na we mwana wazali kati capable katushida hata utorongoze mwananya ukazia huo wa Komori banu wamato wajuani vote mwana nyungu tu yaribu rivepi yo mijia hatu arafungwa nzojeru vote izo ndizo mnada bawe ya tuyo leo abongo uzade rino nuo ma autorité wa Faransa na hizo ndizo ni parao ma jeune wanzishie toujours na mtelefoni na wanzishie wa Faransa paraît-il que vous voulez soutenir encore ou nous imposer le fils du putschiste dictateur, cette famille maudite a détruit notre pays. À la fin, Gabon, Walona, Kil, Walona, Irumbi, Rifanyo, Hazida, Sina, Oriwa. Waone sawa ya ukana, non. Zoko limbabahe zahezi isa, wa Komori. Shaye mwana woi, kana ushindo ge incompétent, kana ushindo balientino. Okay, mwana wenganda shindi hapanya mba symboli. Ngamjua Jamali Mubarak, daena ala Mubarak Egypt. Jamali hakadu ala uhanjar mwana mashirika. Kwa kanzike mbabahe halawa ya jareng. Saifuddin Muammar al-Gaddafi hakufari ya mbabi. Shao watoto wanu rahamba bahawe ya jamba nguronti. Watakabari warihitwa wadharau. Wanrupia ngwa mtungu utujupasa wanafidia na wanawalevi wadu wani mafatihu wadu wenda wa mtambu wano mwezi awiga mwabionika zile rarulo hizo zinu fatihuta wawende zaho bo wazungu wamba c'est un jeune qui ne connaît rien, c'est un jeune délinquant, c'est un jeune très arrogant, c'est un jeune mafieux, c'est un jeune qui ne connaît rien du tout, très arrogant. Il y a des réponses au wazungu waito walero. Abonge na manti okana merci la France d'avoir compris que cette famille a détruit notre pays. Enfin la France regarde le cas de l'humanité. C'est vrai vous avez vos intérêts à défendre, mais nous aussi. La France a compris que s'il ne change pas de direction, s'il ne laisse pas ses voyous, eh bien il sera mal vu parce que nous avons d'autres endroits à se diriger et nous récupérons notre pays. Nous allons récupérer notre pays. Il y aura des puissants qu'est la France qui pourra nous sauver, qui pourra nous aider, qui pourra nous débarrasser de ce bandit, de ces voyous, de cette famille maudite, la famille d'Azali Assoumani. Haïzo watukufu. Namkeravi eketi fanya jitihadi tijuandrongo ukonga bo wenji wazijuangu wali watujula wafu sha omwe nganyima informe badi bandi sahale badi eke kulemewa dukadolemewa na mjo hicho abati mambiani na hizo ngamfikiro kapa nazali ngulindwa yafe pake wandu wanchi mwana wazali harenge haina shaka yabo hani kaizen ti pia nazila aina wakati mwenji otocha asi le bourgeois yabo uyede aeroport ya hima VIP hawajira mvyo abagolo Dubai wa Tanzania na tata hula ufanye mnavyo wengi hamamdi abala bika ni uzungusu ulivyo mapesa nuda yana ya nuda de mapesa ya ramaso trésor ramase mamwe ramase telecom ramaso la douane mapesa ya upia
mwana wazali kutu atopo shunda ile familia hai wadoto weze milioni neze miliari utashira ndavya kuchonza na nene mzee mumse banu kama ndani kadha ngojorengele gashi myango mjosinyo mimi ina mbano joka kutango jorenga no nibulie ba mumse singa jo yele wanatu yode hasia mwana wazali ya doni inde bana mtura iru muhala inde bana mtona la pitali inde bana mtona hindu bana muyele wakozi watukufu ngamnele wa uzona baba mana mwangamia wanua jorengeza wate amani shisema lizo hula bahao hujinga hao hapo Mwenyezi Mungu atuanza kuwafikishe hawairu pia haina shanje yangu aturenga walika wangu wafari yenu ili wabaki muda mwingi alafu Mwenyezi Mungu alisani suri kibulia azali halili juzi izo yarendwa lelo halili tena wado hisukane kemro afi wa mru ulila haina msiba uto uhunde ya liwa hangu yofura haya hangu miti mnafiki miti mnafiki mimi haina msiba uto uhunda ya liwa hangu wozade upande hangu abonge na mone wa Komori inude congélateur yo el maarufu mda sujo tamba hindo aruma eze lapita eze congélateur yo el maarufu wafu wandu ili mwana wi hafu na wasaya yakayabo rahaye jatolwa hakarume congélateur ino na monero congélateur ino maite nzima tsainu banu ilazo abantu oido ya tondolo leo ngamona hao alafu we Isaya hafa yatolwa wakaurenge ndo tsainu banu we Isaya tola enda yaziwa emraji haribi harejezwa banu na mangale karondo mangale na hunu ezabili na mmoneze balizanyo namna zangamizi wao mkinike mwanamsho azali hafu ho el maarufu masihu ya juzi na mwambiani bala mwanamsho azali hafu masihu ya juzi sha idarusi hakahunu wanrada katujua hakahunu wakanza wafanye sambla ya ukana hatolo akaja torantiwa ya fu el maarufu ka iyo mdudo njai hoyo bona wamtoa ya vyoende ya mbalie namna idwaji yache ngamona Israfina sema litafanywa ono wandu onge na mdunge wa Komori etwala buni mtsaho ni lelo na mnisaidie eketi mambia ndugu zangu muhimu bana kwa maana Abdallah Bakar Swalih eketi fanya ndugu bana mtijati ta information muhimu ni mwambie ndi boko hizo tujo utambaziwa ni tinzo au nire mwamzinga ngebidio mdobeza mozi tambaza baba nufaranta wangali wanu malash wanu maserie bana position ngwa ute wakati la para kiwende ngamjua maîtrise situation kama hiyo sheka waona ndugu wa maveye wandu wala muha wandu wao zijiri wandu wao mraha ulio wao propage ina bahanu ebana kama tuna kata mbazo fanya mnabetizi banu tra Facebook ngetungo balo ngetungo uzibu sabari da wadunga 24/24 ndatifika na Facebook inu yo bana TikTok ba wao de malaba no azali wa Komori watu hamu walo TikTok wafanya betizi zinura zo zara enseignement pia ekamru apara mrushe umparama baka mazompata le shika liharume telefoni wala WhatsApp yo bohari abora hao laeja huo na wazi hauwe yeja huo na wazi abonge birao WhatsApp ranzi haizinga ngwa katila hapa sizaol de namna yo Snapchat de namna yo TikTok de namna yo Instagram de namna yo Facebook de namna yo Messenger de namna yo pia mwenyele shirika wodo unobohari wewe nga wentikada ngwanzo obehemba indula abo ido hubitizo ende huda ila imane ka problemu abo kuna ubitemba indu yaho ila abo anu pia ngwa mafoto ya wazine ze filmu za wazine ze loko pia ngwa registre ho inde bana ndo utole waze dossier abo nge utoka hamba kuparo mndulo hule wanwe ubu haruma telefoni na jokana obula ngabo wandu waisawa uzingara walo nu eka utanga wena mradi ngwajoja wa uterorize unike milioni abo ngeni utoleze wanaruko halafu wandu kubwa dada waja watunji abara wahibi wanazindo harumwe rezo zila iyo yo muhimu de mana wandu ngaba eka kujanika joti wewe bia yato wema video woti mbesha shabala wandu atelo wapari sana na bwe mashika yanu kwa wandu wengi wafanywa zihazi ngabo wadu ngabo wankulu ngabo hizo ili mtu afanye attention haina mtu joka utire photo la twabiambi hauya ya jifilme wazi hauya fanye video na joya ukana application joka wirumia wala waisawa parisa wala do wapasi zaola wala ngwa izinga raona nzigo wapasi zaola shele yabo mielo wakozo watukufu mndu do jokana sijitoa fidia garangami yao kezi la wandiso bangabo mru mkomori abo mkomori ya kau ya helele ya mnamzade bonze atowe pala na mikroba la wa wajijusa no juamba hata bahari vumiza ilala wabiri tu za wazabala ola mnamzade ola haja besani kikopea mbaka veshe mru amikananga mina mafoto yaho tayanu unere reality ndizo uleme kupia ngwajo uona emikiro ya haho
indi ngonero mafoto au ni kwa komo ulemengo waone ngamina wakomori ngamjowabeshe waone e afera inu ilo ba e bwana ola hakashuja hakawatani abaitabaze pia ile mchokaza mpeshe she bwana ola ile kana wetsi mdule na aja na ndongo na nirete ine ngamitabaza wakonte na kahunda hito shamdumda tire kwato hiti unerecha mndu wabo hamadi hata ainika mndu ajumabia wahorejo abongeni utokanza no ubu harumweze media zimu ngebidio ya ilewe ya ukana ekango hadisi daona mndu gofanya ndongo udawena mndu yabo erezo ya mbulia ni mfanya uzo ngozira wachisango waona mafoto des video des ndongo mabao zinenregistrer apoke waisiwa sipalisa do atuko upasi zawala yonu kuto muhimu ya lazimu ijoba komori mtokanzani mjulizeni emna rogo amugia bisha mbakishani hindi ni mtahaoni ni meni banu yokana wandu walonezi ngamona misafara ni majenero na hizo pia ngwanzao namna je watu hansi wa wabaki banu hata holiho de zembi warenda holiho dokana ngarjomni kani changa mjobuli wa nyide mjodo tunda eporo ngarjomni kanela duani ngarjomni kani aeroporo ngarjomni kani le gashi ngarjomni ani mdo biteze melisa nyubune ngarjomni ani mdo reshe ya jao kenga nyina zombo mazo mzive jao na mzive banu wa huzenti hatu non seulement ça warenke milioni na milioni wanika wandu bomzenda nikenda fari Macron ya bobo mzenda fari mdo wa Macron da fari jao watu wa madihata inde mananti hatu ya tuwa ese mali zitona no ili waunde wandu wa protege shenge fati hukanza ukera isi utoka uzia mbaba haho o ujingano ula bano witi utoka uzia mwana nyuho yaranti ho wa komori utoka uzia mdata haho yaranti witi utoka uzia uwiti wawe shambita maha 15 ya esi ngeambishi hao ya ukana mzade ya falelo we mzata ida rusi na manda ya 99 a 2000 hucha 2006 ida rusi hakajoeni shahili ndo hakawe mjomba hedi akawirumu wakati hiyo wanamba hawazali wanu kwa jandawa hema anyi waka wana mabu wana landa na mitulu halafu ye manda ya 2016 ida rusi harudi mwanzu ya renge baila hamba boma ranti baudo wajere hakui manda ya mando ya 99 kwa 2006 wado wajere ndo unibulie ya mimi abasa ida rusi hasasanya 2016 2017 2018 mzazi habari hampuli ya pamruki daena fati huwa mangamiza hatuwa afanye sinema ila hende hangamiza ola warudi wacha wampukaza panu ngabo wandu ambao hake mzazi woi haroshelwa daena idarusi ni habari ya munga mwishiwa kwezi watukufu amunge uzade muhimu dukana madwamana wahu wenji wa Faransa na hiyo ngameyo ni wa nazijana wa staarabu na ni wazewa hatu mdobo zijuwana ni wandu machapa kalamu bo kaisi bo mdama bo kombo bo mshinda bo shahiri bo mamadu bo ashirafi bo elarifu bo Hassan Hamadi bo Sedani Mohamedi bo Umar Mirali bo Gulamu bo Rafsanjani bo Barufu bo Nurdin Mbaye bo Salim Ijabu bo Dini Naswiri bo Dr. Zile nyonti pia bo Metra Shuru bo watukufu nyonti pia masoma mdobo tichubanu mbawe nti atungendo nayi ngamu mmeyoni haina mndu yabezea nzishie wazungu wanu mwa remercier yaukana enfin vous avez compris que votre soutien à ce putschiste, à ce dictateur, à ce voyou, à ce bandit était catastrophique. Abonge e mwana wazali amba motoi no uiloza hamaji mbaba henga lijitwa au hauka harilatiza nti banuri tsosa sanya shaka kwa komori ngwari wonona pia nana ngabonti wari wonona zinchi e mwana woi daini famille ngwajo tongeza rilate océan Indien e kerilata maore hasiba bude zembi azali arenda oandwa pia wata wezisi wazira rumalina kazijana nzwani wende za maore renderwa dumi za maore rione hana hii haukare nderi dumi zo wa komori harumweshe si washa komori bango mnele wa komori halafu moto woi wemna moto mafia wa corruption basi utorengeze mali ende ayehebula wemna moto bwiti wazungu pia ngwatu wao baraka filo nazira hajo subuti yarenge valisi ya mapesa wallahi ngamdo parse zomeki nezana zira nazira pia fati ungo bohara ezelengo dori fati ungo bohara e pepa pendorse ila banki ya bula tijimale tijita ila ya howidila fati ungo bohara abonge ezen wizo zonti pia tikanza ni mwambie nizo mzijue fanya hazi ya lasi mwado ulimando ni Mwenyezi Mungu da mahala na kasavana ngamjuo kanga mderange
ngamderange zinu au kaze mbine ze kufuru neze twabia mbi wazifanya wakofiri kama tuzitu abo titati mwambiani ya ukana boidaru emndumsha mjombaho de hangamiza daena mwana wa mjombaho fatihuna habari do wahangamiza mtata haho balangwa anzo ikengwa husula jobo wakafaransa ufanyo malalao wahuse kulepa mruki wahangamize abo bezara ka urohe ujo Kenya babngarito wao shamzaza wafarikiwe ni maarufu shawaka urenga mvio waiwajiri waitie warangamize mapesa na kartuna maidura hala boidarusi ngono kamnyezi ngwa isani shughuli bahono boidarusi weshelewe mndu mwikoni wakahumteresa usoni mwa nyanya wa ikoni boidarusi wakahumlapiza ukabo dabala mati alafuni mwambieni uzade mtwaji wallahi ngabo wandu waloda wana azali wakwataka daona azali shawa mangaria basi wamba wallahi banu ngabo ngomili tazina na mswali mtume sallallahu alaihi wasallam animwambieni mndora mweze ngo baba ngamfikiria ukana wandu watumwa bia ni mnyanya amwambieni ya ukana ngabo wandu watuka daona azali wende wamenyeze partiza hao watawa wandu wakada wana uangarazali watwe juma kwaja undi ya dhuhuri kwaja nomewa ngwao yako ngwatungu ni ha maji ni fatihu na habari na wao ya mngani yako kwezi halafunga bondo ngombili wajibi wa watunomewa haukwangwa elewawe ya ukana wadu hangamia ikewa nda wanomewa na ngwa ilo kenti keiti kwaja kanti bonti abilindi wajitwa ombabi waroha hula wakaya sha araru ingari tuka urohajirire je hula rakaya babo kono ndoro wangu wajuri uwa au wani warifungi yabo mielewa bwa komodi namnishi ya ndro nulona uwengwe nulona uwengwe wandu wano wakasambi wakafa de Mamadou wakamunyibaraka wakaonwa tipia wa waranti na rede bainde ihe yao wende hula fatiwenda wahala bontingu to wanyali yano wakakia alafu msizoneza jirindi gabo ndongonda rudeza wahundu namna waonao watambi hao watula mwa nomewa wajofahamana yabili wajibu wa watunemewa wasisamazaha parce que watu wakana waisawa olo ne yezi ilembele yararu watu anza watawe no kwa tujwa ngwafanya oje ngamwanao wandu wenda wangaresi abieze wandu wakada ona munyibaraka wandu wakada ona Mamadou wandu wakada ona Sharafu wandu wakada ona Sana Hamadi wandu wakada isiaka ola mombeni na wenji waende wambangari da orangalia sebendije yao azalenda waturnisa hawaranti atawa wana marobo watiti na wanangava na wananye veriso ujwa wabosonda hubi wala ndabuwa zola ni bani wanwanda hu hawaheza yala majibu yambangari ndo orangari yeri renforce yezi fatuamba yabaga mjeni mbulia ni mje munterese tena awadzihina mu harenge wandu watujwa yuho wandu wenda watujwa kanga simtana hauma sihu hawanikaze halafu wandu wala mwabala alhamdulillah waratunomewa wa komori wajoja wari rahitwa ikezi nui uti yale bana abasai ebanu nsoranti ulana kaya na bunja kamura hiti titwe juma na bunja na kamura ya dhur bili arabu enamna jirjuka uroha kartujwa uroha parce que ndo roha azalimu jori uwa wala juweze mbiyareda au yarifunke yabo mnele wakozi watukufu na mnabi yake mnele wezo nambao bana izo des analyses politiques rantum komori ya renti ya ukana katina rwe juma filishe kitima elena peleke indi yolanza mkema veia ndo utuwezi ya kizangu hicho dahu emanu wanao watoto fabarinit emjokana mashirikache ne yajua hema shirika ya mapesa ne mapesa yanikiwa wandu yende ya hwaya waha nyumbani na hoteli na izo zotipi usifai jihadi hajabanu habo wandu mali bonti wanu hatamba ngode atsunji si azali ya taratibu ba azali ya rumenti nongu imen harengenda wa hoteli hangamizo wa komode amba azali kwa mide na wanti shabana basa usifai jihadi hambia wandu eni mwabiera uti mwabieni eni mwabieni au nti mwabieni ndrongo tizo za tonto usifai jihadi na mnabiye bwa komori alafu ujokana kile kutwa evaneza ngozino ya evaneza azindura evaneza jauja mitima vihu mitima jifiri mitima bushe mitima ubu eze habari natoni mwabieni usufai jihadi bo wa komori hamba bana basainuka mtuwa ni hamamba inditona mana
Allah lele zina shabanu mintina langu inge usufa jihadi undrau uishilio wa Komori uhisi basi hujajoja unyaliwa sha ukahanza utwi ukaura mlitso Mwenyezi Mungu tawe abasainu usijiniha urende hamamba ibutso na mana wallahi ekausufa jihadi yadona ndogoza hambaru mwenti ilado uvazi wa usiku wa SG jele robo jele popote zambani izuki wangu yado jisom na mhono nebera yado jisaja shojere wa Komori lejeshilo wofatihu wodo urekweze malida na mzazahi wodo kumani wodo tarumu wakubali wakayabo waonensi yangamia aba hawandi wadana wajitwa wanaitoza hura wana tukati muwafu wana tukati mtowale na iranzo siku ya watolo hazili pia fatihu daena habari na azalimu na lukumani wadu wadonensi majeshi ya mahame majeshi ya mbeni mwanama nurudini mbaye zingoja utukuza tuonge hapo ileta ni wandu mwafanya siasa mahaminji wa mbeni batambe olangu jula katujula kabati mdu jula basi iloda be Mkomori jamba mimi ngami na wandu kwa mjula kabati ya jula hana sambi nyoti pia on est bien d'accord mdatu na mimi jula yona ngena ndo ikatina ndo kabati mdu na wandu yabo na mtweda na match iloda be utuka utwa mimi ngami na wandu tena eni Mkomori yaona sambi utukubali mdatu mimi ngami na wandu hapo iloda bahinga mwambieni bani yokana wambeni wa fete usiku wa jana omdalo hitwa wa hao nilifujari la sumani ya zalibu wa Komori bahinga mwabioni bano warabu wamba illam tajidu ahadin yuhibbaka fala takrahu nafsaka wambeni yakika mtuna mdiwa manzani bahina mtinji yenge na mziyema kandida majana sheda na mengo sheda wambeni wanu mielewane banga mmonao wamto yelewana wapulo angava na mituli chai yangamizo mji wa hanyu wandu 24 wale mwabali ama wandu wakawana Kosovo na Liban na Palestine wandu 24 wale mwabali le 22 octobre 2022 wa Komori nyumba majana zi twamndo majana mararuti jinanne magari jana na 20 jina ngabi ya twamndo angaina halibo wa mbeni ngamtoka uchamdaze haina dahola mbeni watoka kandida ke mwanzo wa Rumenzi kamtushida mwaelewana hama sulaha ya mji wa hanyu kama sulaha ya hensi tija ubu mbeni anaisha usuficha dali ngwanzo ya Rumenzi wo mbeni wa teresi wa juzi ebani sida mngu haba ukana ekaye le toifa gilo ibili lichu efara kayo kanzim haina ngwanzo rega inde manenti ni angamia le 14 marhaba menji nurdi barakallahu fik ebanga mjwa mana wa Komori poko domnyanya no utetezi ngoba joka shughuli wale watete hata basi ola mbaba wale teta bala alimba ile dalala mwani shofure miziro atajula ushuli nare mausuda matomai bachobaja ebanu kweli nyido watu mbaetambo ebanu kwa batia paramba mbaetambo afanya ja mbaetambo wa haja mbaetambo shado do utetezi domnyanya basi mbaetambo tibure ebanu nitorenge makauli mbaetambo shakabatia renga taitendo shambe awano eba hayatoka mruwa para yoti pia nisola mwa ekershe leswa kilo bibili lichu apo ke medio farka ikantim genyi wandu mavamana pia wambeni wa siasa na mlecheni ngoni mbulie mnai jana yajiatende yaba sabanyi wandu haze mkwata wanangu ngo hau mwafikiani mbe mdu mzima shakina ukiri mji mzima mje mdedezu tabia zila ni mshenzi wo ino wandu le mwanesha usuficha dani ngwanzo ya Rumenzi Mahamudu Ahmed Wadani ngwanzo ya Rumenzi Amidukara hila ngwanzo ya Rumenzi Mama Adungu ngwanzo ya Rumenzi Kabari Zamani ngwanzo ya Rumenzi Shafuwa Benchara ngwanzo ya Rumenzi Aina mdu mbeni bese ya unda paka ya unda doktora ya unda maîtrise ngwanzo ya Rumenzi salam tukum na mwana neba mwenezi ruko mari ndwazidi mtifanye ja ikoni wando kana baraka banga mdo nao ikoni ile jaina ndeka tungo tsambu wazali daino wana no mrwa wa Komori mtifanye ja sibo mtishakese baba mwono siri toru mambabu usukuti mabo mwana mdu usukuti mashanyika mjawa imatimisi ya turi takia hare ndwazidi Sedi Ibrahim ngombe sarumu tujwa ndidi tija ukozi watukufu na mielewane mtahe mdu mzima banu wa masula ti masula haya mbeni na mwede madibe na mchipange mwede madibe
ba ulafati ule apua wala wajua mdadeni zila daina zani ndatu akagabo kipu ya muntahabu na maindini wao wandu watekura wali wa wafu kwa tina haja nao kadami na wale mwakumi hapa sana waje mndu abajambe chao na wale mwashiri toto ondo toto hajo msutene ni wale mwabali wafu yo bidi wamekana urama chipaka wafanya mahakama wallah ngwanu wanadamu kadami na wasanyu lokumi na shende ongo soja orenge mnari ali wode sawa ndio sikasi na jana singaranzo maji na mwenje na msomo na unono na kadami na waje mnara miya ya jambe kala ya zaki pushin ne shule kadami yo ke ndo mina mkora to kwita mapesa ujo ngatifatio aize makala la ugachuja kwa jadura kwa tujo kana kapati ya mpira kwa mwera madani wazi wanangu wacho zamba abonge abotika unzani mtimizise ni abo ni mwambie ni ukana hata shambro frodike iti warenge wafu waidi waliwa wataru mafirigo inudungo utwemba izaji nimbayirwa hula joli sajiri abonge abo mimi nga mumeyoni watukufu haina mndu ya pare ya nzihe ya ukanga remercio mfaranta wa isa ya shukuru hamu iso ya rambua ya uke mnaijana mwana wazali woi we mnaijana daba mnaijana bwiti mnaijana katili mnaijana mjewiri mtabasamu mfudhuli faranta kana urejeze betizi yaifanya yani ke mnamoto ututo magavinga yoda hubi inufami ya wezi inufami ya wandu wenza kiburi inufami ya wajinga mnaijana we katato paro jo subuti amegoda fanya deba daina bania eze nurudi nimbaita wa ya katato paro jo subuti amen na mjori hadisi na bizo nafanya nizo ndenda atungutora masese mari yana mtatahe yorenga ni kama wezi wa Faransa wambanga mjo wasilisha rumaye popari enolo bikata zelo bingina hizo pia alimba bizama conseiller na zina no ili wampuse hata Macron ambe moto wingi mwema moto wongu tushinda wasaidia ze interesa ya Faransa wongu tushinda wasi protege wa Faransa waele wabo wa Komori wodo uzade rilo nuo wa Faransa waele wa ukana moto woi witi moto wa urumane Faransa witi moto wa manani we mna moto wa konge agite mna moto mjewiri mna moto bwiti mna moto mafia haune Marekani hula ndo ni protege haune Rusi hula ndo ni protege haune Faransa hula ndo ni protege katuni kwa aminifu no wazungu wana yabo yoda ila siasa na kumwambia ni ukana banedo ngoti lo kana mra jabanu hajahara uwa edezahe ranzi hale tikamwambia ni bwa Komori ukana eshijo utongeza zali yawe dikeba muhashuja amrulo na haya mrulo nari harum hono poshoni awawo no mro amazima ali banu hede hasando ende amtongo wa sheitwa ngamu imagine onge bala banda ba parongo watoto waidi bala warabu yazalia tukaisange nge marehemu ngamu ishia kwesi hajukai sange marehemu halafu ele boneyo no uche wiri nene tarau ya kauzionesa na mmonele lo enamna ya kayale watukufu na mmone habiriliwa hata na kwamba ukana yenge swiri kama tujo mshangaza hato hao kajashinda ya tujibali na mmonele foto ne majeshe namna wa mzingizi dobia jumna ndini mtite namna yino ari wamba hakozo kachakoza ya tukaza pasima hata leo namna yote na mwenendo wa Komori yo leo utangana he mwana mshwa ya mga mwana kwa mtuwa evite wale jeshi la mbalia mdungu shangayo harara imrenge nge ema foto yanu yanuganzao haina mndu i bombarder ces réseaux rambie la France ne doit pas soutenir le criminel le fils d'Azali le putschiste et ma picha yanu ketia tia na mia bombarder na mia snap na mia TikTok na mia Instagram na mia bazinu manuka mfikiro kana zinu ndo za mahaba na amuru o Komori haina ulona wikongo to ihanti aswa ndo ashi wasoleje jizini sa jemala ba ne matu basi jizini sa basi o Komori na aboka bati ya jone mdume ala je unende yamfanya mbabisa plaisir ya tuko putungupu ala fwa ndo kana mete shamaka ulumai na ndo ndo ngwanzo zabadi ndo bito shida ya zabadi mru na bunga nyama mranja rumu hanyo apanga nyireke mru anjoda hon shabu ngam mru megu joro haide pa hazini mjuhe muhimise ze telefoni tu watufunga mreji tusano ejiwa ba je matu
Ndobo kana ro umekwa tubanza ni kwa tufanya chao ngamjo kanti mdonuka ati jindi ni ato usiku bonjo shanga ukumbi mwene majitune mjirende kaida ngoshko abantu kwa manada ngoda oni hunu leo ti ono arimdo kanza afanye musabaka ya uka hakika ngulishina rabu mdu mshahara ngwandroshe arimengo mirarawa hanti ranje nzima udwenda yawaona alafunga mtu yangalika mshida rabu mdu mshahara namna wavaya wabishia pia wazima ama musaba tuangane ngulishina rabu mdu mshahara basa viraro marashe banango wamengo miraro haviri mwatsimbili ndaru netata acha wa 25 amba wide mtu mshahangu wando wala pia urabuache amba bona mkomeyani ero hangu kitajibiwa mtora mboka wide wangu ambiona bana mzigara ero hangu keja kalesi tijo kawaide wangu abunge kama mwabioni marasho wa Komori anuga katinga mtoto ujibiwa shawallahi billahi kam nawjwa wishia majimbo 24/24 halafu mfe mwabenga manzo Qur'ani mfaini ekenga mshida wa majimbo zilera kume na mwishilie penge ilera zima Qur'ani bo wana shoha na mkerathi mwadoshida babe Qur'ani ya to mfaini kwezi watukufu kamkaradhi mwadoshida babe Qur'ani bwana shoha twando libando ni Mungu mrato nanti ukaka mnawa budu ndo katide majimbo nezenye kumbi mdugo toto kanti emba fele kene batibe tende mwada ya baba la ukanti watu angalizenye kumbi zabireze mfomati za dunia untino kumbi wa Marseille untino kumbi wa Wela untino kumbi wa Batini untino kumbi wa Daobi basi mtu ishida majimbo hata basi kamkaradhi bwana shoha tu Mwenyezi Mungu atujalie radwana na beboni Allahumma amina mwishida babe Qur'ani mtu jamkwamba wafumatu haina utuona mndu hati ambaro wanu kumibasi bana haina mndu ona mndu wakati kushanga we matongo tuona dazi ufikirizi zilazo nodi izo dazi mndu data dazi izo za ubaye ndi shele jeza kudino na ndi na marongo abangono mndu data dazi ufikirizi la zibiana masutu ha mbulio wana wajitototo unupia na rongo waona mndu amba jisitiro wana pia watu kova wana ngondo kaba tuva nguo ze abeba teke mndu atia hale mbeza baiti nzima shamu ngwenda zikara linutiva wala kisila mulintiva wala kibinadamu kamkaradhi kozi watukufu wazali wa Komori mabongozeze miziki na majimbo yanu mwajidushira babe Qur'ani bakuna uju wa 24/24 telefona utoja majimbo na soneri oko aika isone ke tuko mru wa daroho alafu umru amba hafariki bani amba na mumsome Qur'ani Yasini Yasini yuti usome ya wafu Yasini ya urongoza ndo na mu Mkomori katina bargo ito mafidisha duniani haswa wazali katima majimbo basi mitame ulinga bomba bizama jimbo tizo izombe so wabaye ndo zeba ya hemba chaliko wazadi haina usiku tukula wa jimbo na nyumeni wale walihifadhi ntino kumbi wa iko ntino kumbi wa ndobi ila disali nda ubi pia wameteleza ngozo ntipi kabati mzali Mkomori wa fili hona na ushida Qur'an na usoma Qur'ani daima illa man rahima rabba badi wa Mwenyezi Mungu amrehemu zote ngoza mteha bo watukufu Allah na hapo haina mru yarante Qur'ani aina katina la mtofanyisha Allah ikawa italinga mzungu mru atanjwani se Qur'ani yani sori ha ebano donga hindi ama tunigulie tele nione YouTube ngo tonda bala kabatimba irubala katima jingo maru iyo ngo tujawre ma wambia ruqiyat shar'iyya ngo jawre ma wambia arrahman ngo jawre ma wambia ngo zazadin alkera ndo uli madoni Mwenyezi Mungu litirate Qur'ani yinu rijoji tamba rutokia ma ukaka rijoka wafumato na hizo Mwenyezi Mungu de haba ama qala rabbi limahshartani a'ma wa qad kuntu basir قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسر rimwereani Qur'ani mjamu isome mjamu iransi ndugu majimbo na ukalisi na mahindi ni basi abo wanja shonga abo basa aina mndungu azikebala yuheza enadhiri iyo nadhiri ureda zenu ekati wanu banu ngamjoda umra ekati fanya ngamjofunga tumu za suna ekati fanya ngamjokaja shawa basa wede warege nadhiri amazantawe nadhiri mimi antikawezele chimbo ila manzanta wena pili wale warenge ibatana na matwabari yodeze nadhiri za kwa Komori ebanu ngamona yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana yo kataka kuvumbua masakana na mafiti na mafele waka kaina mbugo dai nadhiri ya urenda nai yo kikujaifanya kairenge nadhiri wa yiha ya urenda nai kujaifanya ekangulo lo ifancho hez awaya nadhiri na mumbule ya hez enge kajaheza yode au labiha yode ajukanje meke kajaheza nirudi timizi wanaambia wanawashe
haina mbaba na mzazi warenge mwana hao wamnika au telefoni mwana wa enna uhunda 2 ans normalement nusulera ekango angalio ndongo za husu television mwana wa 2 ans uhunda 6 ans ilera mipango ya jo beneficie mwana wa 6 ans uhunda 10 ans ibidi au maximum yaone tele haruma 2 heures zilera zili basi abo yode eshasha de krambas e katinizo e mwana uo ngamwangamiza we macho e mwana uo ngamwangamiza au kaka na utu wa urongo wa haku au katube wa mahala wale wandu shangu tuangala ili basi kutoka mpeso hanti ya madu wana wahunu aruma wanti ya aruma sinapucha tina zila yo kama bala shahorongo wa hoanziha mdufikiri ola mdulo na tapala ya paradiso wana wahunu na mwangalu wana wahunu na mna kwanzi wanzi hana iswafi ata signature mdu fikiri mdu yarenga yaka ufudu wa putu zabari idade mnaindi ni wala basi ande zeshe basi alafu waje mwana katurongo wagenge na mahamisa ajorongo waje wako kudorongo daona umnika telefoni humrati basi no ili uke libro elu haurongo wa yo kata katuju wangu wa muhindi endo ili kodi ngebubu ngoda honi ngebubu amonge namjira trape no wana matonga ngami yao kwa tuka wastaarabu kama indini wa wote daone zindini basi deseje basi alafu kwa tina faso haya urongo eni urongo yabo nguturongo wa makau wesh la daron putain yale makau ya wana wa loboti chubana mais tu m'embêtes ntakimizi yeje ngoni paro piche la me casse les couilles makau ya kishenzi wana hana na hizo nyide matongeza au kama manika ekran na wana telefoni mabuli yangu wana hizo wanza mwana guri paro dunga na tijibala tibala ridoro hada mina mzaza ho jabala ntomishia et papa c'est mon tour tama nyuli pa ya sa ani c'est mon tour wedo dene tour ga nsagale mba taarifa habari tena ni ibari wedo wantu angalima ende nango titibala tuanza ngo basi afundi abokana edo ndo ona wa ntino nona wapeo watu jwanda kushita kwa urongo ndo wafungwa bari umndo becha warizo katire ndo cha samsha wanu mtume ile arambia na bwede kaira hanani auka ena mnero no utopa adabu unu nzeta wakati wa mtume tambia funuka ebango juu Allah mbaba ngula mzatanga atabasa mino wari alafu ngamona wana haizo watukufu arkerabi lenguzo mushile majimbo yanu ba ekari changer hizo rilo nizo Mwenyezi Mungu jori nikeza khairi nimetomana wasiasa makanenti yinu matufanyiza lazimu matushinda mawana libani hanyuma mtoa na mkera dhimrejeli ngoni msindi heo wajo ushinda wa wanenaye mtike usoniho mtagoba ba mimi wallahi ngetika utoka na inde namna wandu waja Faransa bandu wajuka ukaya wabangu wajo wari libere dajo baki republique namna ile bala mdora uwe namna ile wallahi jokati juwa bangu tivaya tende tirengeze costume ukonga minizo tiju haina bahanuni nchini chitapili bangu shantido ni da amba na mbilinde baramba na mtudi dieti hali ya wata shakashende sababu ni mwana mshuhangu mfumboni shakashende mkada nyine bani hanyu kamjafanya sharia boti juu yao kamjafanya lapitali zindwachi kamjafanya wanoti doma za shonga wewe icho tido yaranga nyoti atanani wallahi shaminja uamru hakujaua mtu gebale zema liwa tukauliwa zile tukauliwa bure basi na hunuishia emaza shunga wa Macron wewe wakati ya kaminisi de l'économie hafanya lalu wa Macron ola rengeza jao ola reforme jao ola wala pitali ola ufanya likoli ola jao aina mtu kwanza oneze kama mimi ndio na merit shanyinyi aina ya rengo kutuhiba basi aina ya rengo kutuhiba abo rengeze mali wa hibi maungo de shajuna hidi ngena parti ya nyumeni kwanza ya jea rumenti shaihani ngena parti ya nyumeni kwanza ya rumenti mngomri ngena parti ya nyumeni kwanza ya rumenti wapia watoka yabo waranganya alafu azalitoi hawa Teresa harengo wasaya hawa seku enda wala sarumati wari ambassadeur abulie mwana ebonti chuwa echedulo nezema ali buhulo e mavoye yone zembe sili ne maidio alafu hari ya juangu anzu ya linke lobingi na mama homme d'état les ambassadi no ili wampuse wambe wilo ili mwamini yo wilo toshinda rumenti ino fati huwa ido maîtrise show wangu wa jarmo investiture anda boila wamba wallahi bila hazalika twanzi wa Faransa lelo wazamba mana manurdini yokana emoto wenge agité
shemoto inge incompétent karna kufanya bêtise ya ukarini kefatiwa rumwenzi hatu wodo uzade nilo nuo banule lo ya uka wazungu wadumiza fatigu nge joka ubaki hindi ndasi ingari chibali yao mu du au gari chuhao rabe nono kasibana iyo de jotu ngamba tawa kana ushindo renga ezoka ujirine kena zila baya bakili ambassade hatoja itwa mrori ulawa neze komyezi nupia zirangani abange abo watukufu Dr Salimu we doktori wasoma quelque soit jitihadi ufanya sha mtinzo wa komori twamaya neze voti zila nyuma banga mtuka uziyaze voti na mjoka mtinzo wa komori twamaya akoamba kwa tuhenda wakamdindani kabati ngo mazifanya romambanga mudoro mazivoti mdo yiho romamba kwa tuhenda mtinzo wa komori twamaya nyimlo faransa njamni kwa valium amandwa ni kwa makuvurtini mwena mwele mabishie mlale yabo mdori linda hatu usiku yuchoka ucharimika na yezi haina mdo parando mjini hao ne libavula hani mna parti wahe ajamba panu wazungu kwa ambao dabido yuchoka kwa hapo na mjipange mjaru makafe hunu mjabaliza sukara utona kafe na maendeleo rumeze restaurant za faransa hata mbwelewa mbiro na yatu huribo wa komori majahunu wale mnarengeze savu kwa hendo bonze wongo de adisida eleze lopi wenge na carnet d'adresse wongo chula wenge na connaissance tjari mbi ala mavara bese wana wangu makawa jwa bonze do wana isa ne mazetwani ya no wafu wazungu chaka mtutu kabati mtuoni salam tukumbo mnya na mjumbe jedi ngoni mtiwane haya njambuli mgongo wake josuti yende yanti muoni ya utojitoa fidi ngama nzo mundezi kamtwaza mtoe mapesa kamtwanza mfungwa kamtina mazo mrede chalo chamdale mndoba ngaba chukua vote erenda uritende ama mndu yatweze nguo wanzu ya dube ya ile armo piscine bali kabo bali eni dube mtitube yodi namna wando sia san waliyo wan kam tesho kam amada balana dali mohamed abasi jusina devia hara ngarjo mpashitsa pede ya bana mwende ene lugosie kaumri hitwanga mjoli kaja mwana wazali tuwa kana uniko yezi na mjuhe mrenge au mwireti tena bazali bala yeye kamtuone matwanzi balangu balanda ya tsona ro kamjamona lelo eze video kamjamona namna dungo dalo juso mona balangu batela ya tsona bangu to so wandu na duka zo mona pasi maju sa maraba meji mo majo tangani ti awabele zembi yo wende bala sika bandu ebanu kabatim na moto jafanu tena yakamtujele lo tena ya mtibisi wakomuri wamba ukana alibana bahani mri waona efano abirinda ngwadungo shangaya aina mdo efano abirinda kwa shangaya udasida nyeze tunisi neze komori basi kartina tikarje kulonda ro rampir emana wodo armuzinsiza wandu abo wahezinsiza hao izino hao batusisi mbulio wedziwa wala fumje mdo aba ni mipira ndasidi mbule mpira ya ami tina tingejene na do mipira wana maudo wafuasa wafungwa kwa tina matika batima njene wadome tena madema zetwani de machini usiku atoka msajaja basi wanikuwa mfinyowani wasoma bare ni wado tina jemalabi wakati tukaenda hunde majia ile kama tukanda endea hunde bahindu ya ile kama tukaona mwenje ile sidabe mkomuri tukotombe ko la supporter et c'est la quantité na abo on emanya wende ale mwabala ulo hafad ndi tuna kanzani mwabieni abonge abo watukufu na mkirati ashe yontoka hambaza au manama mtukufu Mohamed Hassan nari jitole na ranzieze posto. Merci à la France d'avoir enfin compris la situation au Comores et de ne plus soutenir les dictateurs, les voyous, surtout le fils du criminel Azali qui ne connaît rien du tout. S'il vous plaît, ne soutenez plus ces bandits car ils ont détruit notre pays. Sinon, vous allez payer cher ultérieurement. Zundizuna kaanza nimwambie abonge abakenga bo manama mtukufu ulo yabo yachokana fikira za kuongeza holiho les habari za lelo. Bien sûr il sera bienvenu zo les habari bo watukufu onge abo ngabo na jimbo ya hizwa nyumeni ya heziwa harumae ya ukana eka ngawena nyora e bahari tuyo ichaya
na sikariti cha hali lo jimbo la Wamiswiri wakauliheza uhusu ukahabibi la uzalan ekanga wena utung fil bahr base bahari tiyo ijaya ekanga wena nyora endanwe e bahari urudi unwe tena eke kujakura emaji wa hano jilode ile jimbo la Wamiswiri walihezao